Kanyang laki din! Gumatang ka iti tricycle? Saan? Ano ako mati tricycle? Aday laklakom? Dami na. Ilaklako da ka no di tricycle da. Kunakmat, asino kumangay ti gumatang di ta tricycle da kat nakadadaan mo ten kan karag-karag. Awan ati mayat agumatang. Ibagbagak nga rod nga ilako dalaangan ijay junk shop. Sobra ka mat no iji junk shop. Ay, ala, kumikita ni Mina. Nangagnan samot ten titungtungan ta. Lakit di Sika ngamin, nagpig sa tingiwat mo. Ay nalakay, pag-iistoryaan da tayo man ng ditarwar. Asino da kita? Ni manang Joy kan manang sitang Anya tis istoryahan da manan. Dayta ka no tricycle mo akarag-karag. Nasaysayat ka no ila ko ijay junk shop. Unay mo dayta na panang ibababada kada tayo. Ay, saan la dayta Ado pa'y dagiti mangmangag ko nga istoryaan na. Bayam lang ba rin? Unton masabat mo, kastoy ti bagam. Anya? Pagbanikas ka, sa may baga. Umapal kay laeng, kunam. Maaramid ko ayamot dayta. Apikid din asaan? Naglakalaang mait. O, tuladan nak, tagbanikas ka. Di nakman angawan akasta. Madingami na talaga dyan ang ko nga istoryaan ni Manang Joy. Nagpatinggadan tumulaeng. Mauma da. Basta laglagi po mjim bagakkan ka. Umapal dalada kita. Yoy, umasidag ka man dito itandaman damagakan ka. Anya day tatatang? Kunak man nun alpasin ti kontrata nila kay Muja Brown. Nun alpas ti kontrata na, di rumbang gagawin ko man. Saan pa'y analpas ti kontrata na, tatang? Nagbayagan nga nagtrabaho dya, Brown. Kano ay di pimanaw. Hay, saan man at tila damdamagan nyo? Mas dawa nga raw. Hay, no di na kaya tiagaway ti saan lang. Da, apay nagsangit ka. Apay da makapasangit iti na ibagakan akaw. Paray, adaman lang yung damagaking ka. Anya dito pare? Apay, ilakla ko maya dahil tricycle mo. Nagkunamot kan ka nga. Isumitin na damag ko, paray. Nailakok di awang magpagpasada ko na pare. Isungar na mas dawag, paray. Dahito, iti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi pare. Ay, ni Joy sa atin nakangagak, paray. No da babae, nalaing agaramid iti istorya. Mas dawa nga raw. Ilakong kiday. Nagaraw, ti pasaheros mo. Una, nagado ti sukik ngaglaklako iti palingkay. Dagiti teachers pa nga itultulod kaw. Pasaray arkilapay ti pamayanda. Una, ta amuda ngamin na nasingpit ka driver, paray. Nagiti ngamin kakadwa tayo at tricycle driver. Kit gundawayan da mo, nagiti pasaheros. Nagngina ti singir da, paray. Apay nga tayo, akas jay babae. Kasano, kitsan mo na nagawawid nila kayo na. Ay wala niya. Apay, mano atawunan iti abroad? Tidamag dito'y lugar tayo, agdan sa kanu babae na, yabraw. Iso asaanin nga nagawawid, paray. Sinayang na ti pamilya na pare. Iso akasta ni Jaw, dakkel ti apal na kada kayaw, kinimisis mo. Tanaragsak ti pamilya yaw, paray. Dagita ka nung amin ti tattao asaan anaragsak ti biyag na. Perdian da ti biyag ti karuba da. Podnaw, dahi takunan, paray. Saan ka man na sumursurot kin makikuyukuyog iti dayjay, Ajoy? Taapay. Apay, di mo ay madlaw naglaing amang perdi iti pada na ataw. Kaya't mo, tamaakaran ka iti kasta nga ugalay. Wan nga rod, kaslamadlaw ko amak akaranak iti saan anasayaat nga ugali na. Iso nga rod asar de nga mo, ti sumursurot kin kwa na. Kasano? Kat umasidagmat ngamin kanya. Ay, kit adaywam Bayam nga umasidag ka iti pada na mahilig nga umapal. Mala, manipod ita, liklik ako onday jay adjoy. Mare, mabit lang! Mare! Partakak timag na.
Anyaman nga tanti pamirdi nga istoryaan na kanyak dayta. Mare! Ay, agay, abak kadagos si Tricycle. Tricycle! Pare, adaman la damagakan kan. Mapana ko nagpasada maray. Apayaya. Makadlawak kat. Jak kayat ti mapaspasama. Ha? Anya day ta mapaspasamang maray? Likliklikan naksamat ni bakit mo? Ha? Ay, kwa, Oh, di naksamat kayat agayaman. Kat bay amo na, no, di nakakayat agayang maray. Awan mo't basol ko kan kwa na. Kin may sa maray, binaga ngamin ni bagat ko. Alimitaran na ti magis-istorya. Ta di na masangaw, ti agtrabaho, iti balay. Dayta nga tati makagapo. Ay kitwan na, anya pa ngay kumati sa balya, makagapaw, maray. No di na kayat agayam, jakmat kayat agayam. Isulaang ayat ti kaaruba. Amin ah. Manang Joy, apay day taawit mo amasetas? Umay ko itadkan ka. Nakita ka ngamin nga agmas masetas. Itad mo kanyak daytoy. Kat no nagngina daytoy amasetas, manang. Talaga nangina, ngam itad ko kan ka. Taamok anasaya at kaagayam. Ay, kasta ka de? Special day to amasetas para kanyak. Ang itad ko kan ka. O sige, awatan mo. Ay, agyamanak Manang Joy. Ay naado pa'y titad ko kan ka amasetas Umay kaagkita ijay balay no anya ti kayat mo. Mabalin? Wen, umay kan, tapno manayunan dagita masetas mo. Ay na, agyamanak Manang Joy. Nagado dagito inted mo kanyak amasetas. O saram day ta intad kong abono tapno napartak dangag sabong. Wen manang. Ay, agore ka pigayam. At dapay itad ko kan ka. Mabit lang Aha. Apay nga ta akala at matan asimingpat ni Manang Joy. Anya nga ta tinaknakan na. Ay, Mina, umanay siguro kan ka dito a blouse. Ay, awan pagbayad ko iti day ta blouse, Manang. Sapay, nagnginan samay. 1.5 laang mat. Saan nga minan nga umanay kanyak? Iso nga itad ko kan ka. Ay, agasem ngay. Tawan 5 gayam. Jak ilako, ipadawat ko kan ka. Umanay kan ka dito Sige, alaamon. Ay na, agyamanak no kasta Manang Joy. Ayun gayam, ibaon mo to dagiti anak mo alalaki Tao may dabag ka tan dagita amasetas. Wen Manang. Apay dagi jay masitas ngayon pabagkat mo kadagiti anak mo. Naggapunsamot iji balay damanang Joy. Wen lakay. Impadawat na. Sigurado ka ngayon padawat na. Lawlawagan, taamangan ki dimot no pabayadan na. Impadawat na. Inikad naktupay iti blouse anak ang ingina. Ay, 1.5 sika. Impadawat na kin kaday tanangin na blouse. Wen. Impadas ko kat imanay mo't kanyak. Ay. Bagay ko pa'y Bakit? Agan anad ka, itiday ta babae. Tani kumparik a dyan binagaan na ni bakit na aliklikan ng asit kan day ta Joy. Ay, kasta ka de. Agsipot-sipot ka. Adda kanugayang babae nila kay na iji abroad. Iso asaanan nga gawawin. Ay, no kasta. Saan nga rod? Naragsak ti biyag na. Awan serbi na a Joy tinagan na Tanakaladladingit nga rod ti biyag na mit. Naalas pa, iti ugali na. Kabayatan nga agsibsibog ta iti masetas ta. Ada istoryaan kan ka. Anya nga day ta, Manang. Amamom ni sita nga niya. Wen. Kat no, aggayam kayo, saan aya? Idi agayam kami. Ngam saan itan. Apay nga Manang. Ay, jak kayat ti ugali na. Anya ayat ti ugali na asaan mo akayat? Naglaing nga umutang. Ngam di namot amot agbayad.
Adda utang naken ka? Ay na, narigat lati agsa sa ukat. Manungay ti utang naken ka? Kastoy. Ay, ipagpakita mo't day ta 5 aramay mo. 5 gasot, wano 5,000. Kasta ni Ay, impakita mo nun, dagita sa 10 aramay mo. Kaya't naasawan, asa nga ribaw. 20,000. Nagadumot tayo. Idi mutang inikakadagos. Idi agsingira kon, numakita nak, itarayan nakik din. Ay, kastagayam ti ugali dayjay a babae. Iso ano umay umutang kan ka. Amam na niya teramidam. Jak pautangan manang. Adaywam kat diya. Umadayo ka kat di mon pampansinan. Wen, kastanto ti aramidag. Dua talaangan nga agayam no kayat mo. Ay wen manang Joy. Day talagayam. No kasapulam ti kwarta, ibagam lang kanya. Jak pa'y mat kasapulan ita. No kasapulam to, pautangan ka. Awan interest na. Agyaman na ano kasta. Ay, nimot manang sitang day ta sumungad. Kabutang nakday ta. Oray kita am. Mare sitang! Mare! Pinartakan na nga agpay so timma dayo. Kunak tumad kan ka. Mabutang tadadakas nga aramid na. Amukkat apirpirjan nak ni Joy kinimina. Bayam lang, no niya ti kaya da nga ramidan. Basol dala ti basol dan bakay. Jakmat nga rod kayat adakas ti imahik kinimina. Addan tulat ta panawain amaamuan na ti kinapudnaw. Anya lang atan ti istoryaan na kontra kanya. Basta saan nakalaki din nga anoy. Bayam lang, mauman tulat ta. Lalaki, babaero. Apa nagsangsangit ka? Nagsakit tatang. Talagang adda babae nila kay Kuya Jay abroad. Kat saan lang nga may maysa. Aduda. Ay, unay betay. Uray saanin nga gawawid. Bay-bay amon ijay. Imbag pa'y dami na kansita nga kumare. Nagsisingpat ka nagaanos na giti asawa da. Yan nga road, kat natumpo nga magayam ti babae raw. Siya nga'y, pudno ang nagabron nila kay ko. Impayaramidan na kami pa'y nga agiinay tidak kalabalay. Ng babae romay. Iso nga ron ako nakabayamon. Siya kung ti pag-istoryanda dito lugar tayo tatang. Diya kung mailamang ti pudno nga aramidan nila kay ko ijaya bro. Nagadumot na day ta pinalengke, Mina. Ay na, makalawas nga abastume. Damagak man kan ka, no niya tis istoryaan ni Joy, may papan kanya. Ha? Ay, jak kayat nga agapa kayo manang. Iso ambay amon. Naskan ama amwak, tapno amok ti pagluglugar ha. Saan ka ama danagan? Ta saan nakakaskan kwa na? Ano adamangan nga? Apaan na dyan ang ibaga? Uray saan mat apudno? Apay, pudno aya aba intimil ti utang mo kankwana. Ba intimil? Adaya mo ti utang ko kankwana? May uray 5, awan. No kasta, sana pudno, mana? Agpapautang. Hanggang jak imutang taamuklatan akastoy ti mapasamak. Ibagbaga na siguro arikliklikak. Gapo kadagiti utang ko kankwana. Ay, wun. Kasta nga rod tinakunana. Kinapudno na, likliklikak. Taiso ti bili nila kay ko kanya. Gaputa saan anasaya at ti ugali na dayjay a babae. Idi, sika ti pirpirjan na kanya. Sa ita, syakmatan ti pirpirjan na kan ka. Ay, di ka madanagan manang. Jakmat kit di mamati kadagiti ibagbagana. Ay rumbang lang asaan mo apat yan. Tawan kinapudno na.
Basta, amutamatan ti tunggal maysa. Kan amutamatan ti ugali na. Ay, anya laki din ti kasta nga ugali ti tao ay. Saan na nga mo ti makontento no anya ti addakan kwa na. Nalaing pa nga umapal itibyak ti sabali at tao Ngamen, saan anaragsak itibiyag na. Makitam ti ugali na day Joy. Tapay, Istoryain na at tinakaw mo kano ginangina a blouse na. anya, unay mo daytan. Nakabilag kano ijerwar. Kat sinukit mo, tanabayagan a kursunada. Ay na, makitak to lang day ama ng Joy Ay, makita nanto. Nasaya at nagkita tanina. Well, nasaya at mo't na nagkita ta, manang Joy. Nagdagas mo't gayam tis istorya may papankanyak. Nadayamat is istorya. Is istorya asinukit ko jay blouse mo nagnina. Jay imbilag mo a blouse mo. Ay kwa. Pues, kastoy itati maibagakkan ka, manang Joy. Nagbanikas ka matan iti sangwanak mina. Umapal ka laeng, taay ayatan nak nila kay ko. Kan, naragsak ti pamilyami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.